wabeka lokho 18. wabona lo mzukulu wamshivayitha waletha nje ukuthi balethe wow abantwana bajabulisa ukubona nje imoto enhle ulethe ugogo hayi man ngiyampelekezela so ungenile njalo thola usizo kuza lokubina kuma-disciples kune-5-fold ministry bayikhuluma behlala malanga kodwa akubonakali masibonakale indaba yokuletha abantu enkonzweni akusindaba yakamfundisi indaba yethu sonke thina esizinikele ukuthi singama God's ministry principle siqhuba lokho asibazuza abantu asibazuzele ebandleni sibazuzela sibaletha ukuthi babe noNkulunkulu bathembe uNkulunkulu babe independent yabona umlilo osuka ngaphakathi awufani nosuka ngaphandle uvutha ngcono sifundisela uku-act izintshumayelo zoku-activator zokubasela umlilo okhona uma umfundi ashumayelile wangabe nesifiso sokuthi ake ngiyofunda lelazo kusho ukuthi akaku-activate akakustartanga uma ngabe nawe awufuni ukuyofunda mina ngifundanga ichapter yonke bathi basokuthi bese wena ukhona yilo kwemushulo bathi ukhulume ngoba uthi sizulu lo mfundisi lo akhuluma ngento indala kangaka yazi abantwana besap A abayimemezela mhla namalanga ushumayele ngani ngomSpm 23 how ufuna phela ushumayele theology theology amagama amakhulu amaGreek aqalela umfundisi akhuluma athi yes Greek kusho ukuthi nokuthi lesi Greek lesi asisizi asifinyeleli akwazi ukusikhuluma komunye umuntu sigcina lapho kusho isiGreek theology wena ungalokho isiGreek ofanele usazi ukuthi baba wethu uSisu Hallelujah. Amen. Yaphumula bazalwane yaphumula. For those is in the kingdom of God. Kunehlabelo lithi busankosi. Busankosi izandla zami lezinyawo. Uyakhumbula? Kusho ukuthi uma se disciple uNkulunkulu ubusa isandla ubusa izinyawo nako konke onakho uyazinikela ukuthi inkosi ngibuse umbuso wakho ufikile amen ufike wakwehlula ungenwe yalazi impilo ngona yes amen yakhona ukuthanda impilo alisiyiculo elilidwa magadali iculo elihamba phambili uthi noma kuhamba ugeze baliphelekezela ngama-organ iqhubeke kuthiwa ngingene enhlizweni yami namhla kwancama ugezi uyathula ebandleni akukho kubaphekezela ngoba abantu abasawazi namagama ukukhonza uNkulunkulu nokumbabaza nokumbiza balalela izigugu ungakubazali bakhona bayothwasa angithi ngigida khona la vumani bo isuka khona la sesibona uzana nophethe into eziningi lapho bengaso into eziningi angibheki isibhuku zene isibhuku ziphelekezela amazwi ubonga right zona ziyasiza
kodwa mazingahambi phambili. Uqalisa ukuvuka abakaqali bazwana. Bajayo mabakazi ukuthi kuyophulwa. Usulandela irhythm. Ngiyaqeda bazalwane. Ngiyaqeda bazalwane. uNkulunkulu alisize. Amen. Angiphathele abafundi wami nabo. Jesu wayefundisa ngama-parables. Yena namhlanje kusenzeka ukuthi abantu mabafunde ngezinto abazibonayo. Angazi ukuthi ungayidlalula le. Dolofiya nyawazi. Ngiyasaba ukubamba kodwa noma ngugezile mara ngiyasaba. Angeke ngubambe njengalo. Ngazi ukuthi usule. Kodwa umdolofiya cha. Angeke. Indaba. Nyefa ngakhona ngathi thatha umoya la kuhlala angeke ulibambe. Uzozinwaya ngazi phela. Kodwa le fruit le ivitamin ekhona kubanana, ku-apple, wonke ama fruit asinawo asabarize kule. Mawudle umdolofiya udle yonke ifruit ekhona emhlabeni. Multi vitamin. Kodwa ukuthi uze uyidla abaningi futhi abayithengi. Abayidli. Ozoyidla mhla bathi uguliswa ukuthi ngabe thatha le nto uyayithamela noma uyenza uyokwenza lokho ngokusaba kufa. Haleluya. Manje uma ufuna ukuze uyidle uyayihlinza njengenkomo. Kufanele ube bakhona abaprofessor bakhona abayivulayo. Ithi ngavuleka ke bese uyasebenza before awuba ngithathe nje ngo-apula Amen. ngendlela abantu bavilapha ngayo ngisho no-apula basamgezi bavele bamduba bafuna into zamasinyane. Instant coffee, instant porridge, instant church. Bafuna ungena baphume enkonzweni abafuna ukubambezeleka bathi kuba sikhathi bani manje la uyasebenza kuze uthole ufinyelele kulama vitamin amaningi kangaka akhona. Uyayihlinza le manje umuntu umdolofiya angasimayela nje kodwa ukufinyelela le ngaphakathi kwakhe umzuzu. It's a mission and a vision ofanele ukuthi ufocus. Ungathi ngamtshela ngamfakazela. Indaba sesele ngakuwe. Uyihambile na inzima. Umhlinzile lo muntu wafinyelela. Enekaningi abantu abangumdolofiya abangasilula baba yi-asset ngoba balandwe kude. Njengomdolofiya uyi-asset mawudle yona. Amen. Manje bakhona ke abantu isithi sifike kuwe sithola ukuthi sesiyahlala sesivile izinto sesilaphikelela uzithole ingaphakathi la. Senzo laba abasheshe badubule kwakhe. Unini ngimcela ukuthi unini ngifika bayaphikelela. Abafakazi baJehova ungabadosha ngoba next week bayabuya. Ngoba kunaleyo mfihlakalo ukuthi samthola. Nawe uyazizwa ukuthi hawu masewumanyula manje. Bakutshela ngezulu elikhona. Uzwela so believe.